Kakuanine umoe, isi oku oki mo'una, pea moe o whahi mo'ana, arewa o ka fu'ua, tala e hiko nise nisi, ama e matapa koula, whakaamu noa ai loto, ke o sei he fisi e bunga, tau maia, ke o puna tu ke mama o, ke o toha ke pea oni, ai wailai moi kaho, oli atu ki one malama, moe fu ufai he ano, koe whakamo'oni e lono, kua whonu he ofa manako. E te sia fia e ata, mano maa e na oko puna, uwa inga he wau ingano, te ki fotu mai o tu ula, i he me e whai fio, nuba mei he futu kovuna, kai ilo hoku manoa, e makato mata i olua, tau maia, ke o puna tu ke mama o, ke o toha ke pea oni, ai wailai moi kaho, oli atu ki one malama, moe fu ufai he ano, koe whakamo'oni e lono, kua whonu he ofa manako. Tau maia, ke o puna tu ke mama o, ke o toha ke pea oni, ai wailai moi kaho, oli atu ki one malama, moe fu ufai he ano, koe whakamo'oni e lono, kua whonu he ofa manako. Ko kori ke uhufanga moa he talamalo e whanua mo ngahi talawhatapu kotoa pe wha o atu pe meheni ka ata moa e whainga maari e koni e pongpongin. Ke whainga mo polokalama ko ia FATUFONUA o pe moe piveni piukala ko mai heni ke ma whahoko atu e tau polokalama ko ia ki he wikeni. Hange ko ia ko mo labi iloa taime ku lerea e wharea rea tau toki polokalama pe ki he pongpong whalaite. Ko ngā koe aho ia ku whainga maari e ki ai whafofonga ki tau polokalama ai. E kainga whataonga pēr ku ongole rea te pēr polokalama ke te kimotou ki apina. Lava ki tau wahe mo tau kau whataha i he polokalama ko ia ki he wikeni. Mo tau ki share tu pēr tau ngahi polokalama ko ni whahoko atu. I he ahoni whako whiwhia ki tātai le rei whafofonga. Paula Piveni Piukala. Malo tau mai ahoni Piveni ko ilo pēr ku neongo ku lea re whake wharea rea pēr ku kai ki te ha malolo. Ko ahoni to doni fa malolo ka ku ma fa mari ko ni ke fa hoko polokalama feveha ke he pongpongin feveha ka tonga iki malo so pa malo mo fa mari ko ia ngai lau no o pe si kalu ga alu te ka pe pe ai oi kai ka fu ke programa ko ni programa inga ka e ko foi platform bem que vai whakako. Aku au pito e taimi e lere whare ara he u mea pēr na ta aus discussi tau ki mo. Koe wasi, awe lau wasi nofo pefu tata peisi u te tawha kare peo. Toho i mai e toho i. Mo te kape e pāpe vai mo alu. Koe. Ko weekend foki na mau whainga maari o kai ngata mau whanongo kona te whinga o whakahoko mai
ai wharearea o whakahoko ki ngā ke tōlahe ka kai kong nau whanongo ki ai. Ke he ngahi whemea aki ko ia kumo whahoko mai me tongana i he wharearea. Pea ko tuku e kakai tōlahe ko sio kulere peti peiti a moto i wharearea ka o sio hifo ki he platformu. Kulere pe mati peiti a ko he i he platformu hono whahoko nau tolu. Ai kumo whe au hi pe wharearea ka alatu pe me kau pōpō alo pe me ngahi whakau. Ako te mahalo kuloko mo ui apito ai e taimi whakahoko ai me mahalo whi aho ka kato mahalo wikenina e. Pero whi aho petahana ka ki lava o whahoko. Ka koe toi ngā kato na lere pe hono live ko ki kakai ke nau whanongo hoa o ki he. Ape ke toki tuku he po uri. Ai mahalo koe fitu e amu tolu pe koe valu. Toki osia mo wharearea koe wharearea loa mo whahoko. Pa koe mea ko whatonga i gai e pimeni ku o kulele lo mo wharearea ka si ho mo malolo taini. Koe taimi fo koe mini petahani pero mi tono malolo. Mi tono malolo. Ai osiko ho pong ma malolo e fa pe fia. Koe ni koe lere ko mea o ku si ange ngawe e ko ngaha ko mo wharearea ku mo tata hape ho mo debate tok malolo petahawa. Ko ngaha mo fo i ho wa ko mo hupe ko lere. Ai ko ki malolo taini mo si ka kula ya pito ai debate ko mo mo whakahoko, pako ti mahalo koe mea ia ku sa ia kakai he whanongo whoki o hinga he ku lele lo aunga e nau tangutu koko mai pe nau pinati ma nau mea whanongo ka ku nau whanongo o lele lo a whai debate koko o mo whai i tongana ka koe tahai anga hiliriu mahalo o mo wharearea e piveni o ku o wha sa ia kakai he nau whanongo atu ki ai ko hinga ku lahi mea kong nau whanongo si e malolo Koe o ku maari e hoki. E wangi pe koe whakanoa koe ai kalake. koe E pe ki hata hai te nanga wheu ia. Neongo ki foi statement ni. E kua taha te hanga wheu ia. O fulahi malolo. Ka mana toi mo ui pe konsenis. O mahino mai ka mata ki ngau e ke uhinga lerei. Koe whatonga, ke te fufaha. Ke tuku atoa mea lau no, hanga ai le whapalani. Koe whatonga, o sa tata. Koe ai pe, koe tuai pe, whafahui he hoa koe ne tā mai e whawau na maloro. Hange mea koe follow releases li, ai mea mau kau taimi. Pau me si solo ko wa o ke have. Ka ko ku lau mari mo ku to fie lahi fau. He kono moni fo wai fo ke lau e kau filosofa pe ka ja halang ai mamai ya me ko te lau ko te si o to mam ka ke lau fai ha me ayo ko si o ko kai ke uhinga leri ka ko mau mui gai mamma ya nga ko roto mo la mari ka ko si o ko ka mata ma huri mai ai fare ke mui kai ke fo ka ko hanga fatonga ko kai ke ko me ko fa pe e solo ke e tuang e tau te ka moi ve te ka tai o pure leri e ko anga ko fa ka foi taimi koe na o hake ai koe ke hono i tafuru i mai ai taha e kau whawhonga he ngau e whuirea koe lawe ala mai koe whare whahou eiki pe au challenge soki whai mea o tō eke ke se ake ni hanga ti whai mai pe koe whare whahou eiki whahou eiki koe whare wha se wani ke au so ke o ne fo ni solo ko na uinga ko ya i ko na piki me malanga ko na o salis waka foi hala ko me site i kare ko te fo isa meria ka ko lahi taha e fono ka si takai no to hala to akola
Ko takai hala to ko loko ke te ko ye tu tau. Ko te tau mo fa ta ia ko ma ko. Koi. Kana hanga he fu mia va fa ma o to ko pau ke ulu he hala lo to ko. He ko hala e la va ve te pa pa. Koi. Koi. E kai ki tau ke ka tip to wai pe tau to no. Ko fia pe fia he mea ko tope. Ia i mai fa mala. Tai mea ko ne. O te ki rea ka ki report na Australia. Ko no o peki ko pe ko to kutu. Ko ko fo ke te rea ke ko spasia. Ko ka te pasia me fare ko te. Ai a maua kia ki whaia ka no poloka. Ai o mai e whakaukau mo no wifea ha mea kia. Kia kakano hari. Whea koe hanga he sea whare are au. O whamaala ala mai. Whamaala ala mai ko ia. Ko ngō i reo ko whia maari. Ka na fu, na whata mai fu ka wenga lahi he ko sino ike. Ka koe ne fo i hanga ko o whamaala ala mai. O ngō reo o tātaina. O pehere wa. Te kuwangi ai mea ko mahino ka te au. Kei whinga peka whakawangake, taranga i ngai, I siu ngai report. Whakaukawa o ia ko ngako mampu mau Australia, ko pau ke rio fo matu me, ai report. Ai ko o si whi maari au e rio ke, e iai whakarere ke next time around. Ka nau hanga aku ia o whehuia pe, ko osko e ka pau te mau o haka whakaukau fo ohu, he homatana i report. Pe o si pe aha, ai mai na ko ke paha resolution ia ke heke o sipa mau tutu dia ka ko patse ai ka me pe na ku fi ai o no feinga I mai u report ke maka tu ngai tanos patse ke ka pau e ia foi patse o ka potu nga o ke o mai ka u to ka ngau pe na o si pe na o stala ka u to ka ngau ke toka nga pea ke o mai. Toka pau e ia hapat senti ia hapot ngawe. Na te ke whakahu maha hane annual report yana. Ko foi whehu I maari e ke tari he pare pe uinga rire. E patset ko ia, he? Ko ia. Ka ko whiwhi aloto. Ko physically I am lau ko have. My spirit is still high. He excited picture ke me go. O muy e o ngare rei po. Ne o he kono mo ni ko pe to la he o fai no fua. Te hanga o rea I anga maheni. E o ko o ngo fai ngata ia ki to pe lo. Ka ko tai si me mo ni e ko si ai. E foi frare a fo. Na kai a kirisa ke lo loto. Kana kai ki mai no pe o hake pe fo fonga ka kai o maluma he ko kita. No mantu ko te unga te whanga taia ko kita. Te lau mai, te nau whia mai, te nau tau whia mai. Ko kita iau te hanga whinga ke te alu he hala tu apolo. Ka kapate te o hake fo fonga ka kai. Ta tau ai pepe ko pare mia ko te ko sea ko te ko ho i kiwa. Ko wata marake ka kai. O mauiwi, o mauiwi. Koi. Mo lahi a pito. Ko me taha e piveni mau whatonga. Na toto me aki pehe he sea koe ko mit kakato. Ene pehe ko mea ni na aku whakarea pehe kamata. Na aku loto whia kia he taimi na e whiri mai a tonga tapu whama, tonga tapu whitu. Ko inga he ko ilo e te naulava, sivi I whakalerei. E ngotama ko ni te na make a difference e whalearea, sivi I whakalerei e ai ngā ue ka e pure anga. Kaka taimi ko o whae koe whalearea hange o tāta ane nai, pe lere whuku me te peitia he taimi whae laivi, o te wakai whuku he tohi ko e kakai. O te ai me kau whakafofonga I e kakai, o kunau tokoni atu ka moua ka koe mo māten, o ange ko te whafonga eu, o ko whafonga o tongatapu, o ko tongatapu nima, mo whewhua kunau whakalau hake, o kunau kamata ke nau tokoni atu hange kunau mate ngata ai loto he taimi ko whae ti peiti,
Fiu ta ofi he sea me aka kako unga ku kamata ke longo mo ui. Pe gongo he kakai ku ifo e nau whanongo whare are aku. Kamata ke longo mo ui hake ka whafonga i kakai i he taimi ti pei ti. O ka tau te whita kono ke fo i whakau kau koe. Na tau wholwhola tu i giai ke wha a mensid mau pe whare area. Koe whatongia na kai ke sai hono sivi e ngau e pure anga a o. Ka koe tai nimi kua mata ki whakalakalaka hau ai wakai atu ki ai. Koia e wangai bogo whahua ko koi kia e whapoa ni waga sea ko mika. O toki lon tau ka patoa. I whakaukau e koe ni e solo. Ko patoa e koe ka fufoi wari he fui tua to i koe patoa. Koe nau, koe nau. O hanga peo o hake so fonga ka tai, pa ke tau kawe ke pure i le tu hau. Ke o neti whai, he koe patoa, o kai wa mea ia patoa, au pure le rei, o i mea whakari ni mea solo ia. Ka koe patoa peo ne ngā ue e kawe inga koea. O kuhinga i koe pea. Ka koe tau patoa peo mo, e au mo paka moa. He kono mo ni o nei o mahalo fugi at pe whahinga he rei polo mo ke mo e. Ka kia ia ko mea koe sena e so na toto pe. Tuanga pe e tau teka. He hanga pe he mama o teke whakapo. He ko hanga ea whatuanga ai hou e ki. O nau lau maari e le rei vena. Ignorant pe, sia pe, to mantui ko nau dolte nau falala me na doke kakai ko muako, pare mia ka mi safa te na fala kai ke hoko e nau ke pehe ai ko pehe ko me ko fa ki sta kata ki ngo fuame ai ka mo pere he sio go he ai fu no ko vi kon fai putu tai moi ke na hilao ka ki ngo fuang na to le he ku wa ko na ta to ai o fie he ku unfold mai o eliminate na ke ta wil ta no ta wa hypothetical hypothetical ta no mo o tai go asia ke go he me go unfold mai o ko wai me ia ko fato nga ia e ka fo ki ha go ni go ai ki foi malanga no pere hapai tau ko ia ka kono mo ni fo ko fai na ta ka ko te ngo i peo i hangi uki malaki e a kakai. Pai peke uka kia awe na I walk out here e fiasko. To make a statement o pai ke saia ke o mai whainga. Koe hawe niu ai o kia tangi mai tau awe ke whare whakakolo so o kui tau ia ha whare pehe. Kai ke ia mai pēr tala mai kako whainga whana whala whakawatonga ia ki ai goa ke whasisia. E solo kau e mea koe ni hange ko te o soko kau lawe pai pēr ai me lawe mai go bata mai. E whahinga urunganga ia ai kau taki. Hou eiki e ako, kau taki e ako. Ai nau whinga koe ke nau heka he iko ai kakai tonga. So ke mea kone teke atere Teke sio he whaka o whalahi mon. Ka koe ofa whokia e kakai. Ka nau ngau e hange ware e kakai. Ofa ia e kakai. Koe hanga e nau hiki lau kisi e kibo. O tau hi le reina ko. So ke whoi mea kone e teke atere. Ko atere ko apiako ia kore haka. Hanga whewhe o koristu tuku mo PTA. Ke nau ngau e ake emoji mo i koe kakai. He ku ilo le rei pe he whonuan
ai masive siva ya ngai no fo pai no pe wifi ngai malo wifi ngai ka ko so ke to ko os over linia ke fai pe tanya pa nga kai ko na ma o ya ke ha fo ko no fo pe o whakatuntu. Kau hange whako ko sio ia ko he whai attitude. Ma tu nau tānoa he mea wa ni wa about mindset issue. O koe kai palo pare mai kai iaha whare malolo ia i he whare whakakolo i ni wa koe issue koe iaha paanga ai whanua. Kai ko ia ia. Kai ko issue koe iaha poto he whanua ke lana whare malolo. Kai ko ia ia. Issue ko ya ka kai na fai ngau kai ko ya ka ko ha hu ko ya ya ko mindset ti ko ni na ke ana ko na lau pe ka kai ko ya wa ko hu ngai ko ha ke fa ka pala le mai ke fa mau anga ko fare ni ai pure anga ko se ve se na pure anga na e kai ke ko no fo pe si ga mahana ha me pe ha ngai fitu ke sio ke wala o mamata ton na o ngo ya pito e ke go te waha fare pe mai go i fare pe ya e fa ma o bloca pe ki fa ma ai ko na to lio o go poti le va ka ia ka pa te ke firma pe ai veo lo ka ia ga re o se ho pa ke to algo mo ka mindset tipo kia e go mena o to mama ai kau pepe hake koe. Koe whei koe ango nei maranga minista whanua anea. Koe. Foi mindset i kakau. Hanga wai ke whasisi ia mautui mai. Lolo tonga koe kou tangutua tōmba ngai. Whai tutu uni. A upe ke whai tutu nei whare. A upe ke whai tutu nei potngau e whamawanga. A upe ke whai tutu nei minista lau mani potngau. E ne whai tutu ni hala. So ke mea koe. Koe issue koe confidentiality. Koe. I contract koe wanoa. Kai ke hanga he whare, kai te hata haia he whare e ne toi pe mai. O mai ange homo mātou. I no e kai mene nau hu mai e mai confidentiality. Isi, o mo e hoa kai kehe. Ka koe mahau ia whuke koe ke te ilo i lao. Ke wai hapa tahalo ia ki. Whee koe hono te kei atu, tala mai koe tutu ne whamao ngā te kei atu, tala mai nge mga tunga alo tō, koe tau kai koe tutu ne whamao ngā sio. Aia koe anga e ki o lahi fu lahi e lohi aki, o whare a rea hei kau minista. Pea ene pehe rewa, pehe hou e ki u koe, mōni nau poto anu, nau ilange, nau tolu, nau whalongolongo ai. E koe he koe mea nia maari e so. Osi, koe hanga koe me tana tua tonta pua o hulu i mai mata vai ripoti o koe ai mia Koe. Ya osi e mai e baku kari a minista he osi mai no ke tau o ripoti e tok whai hono reform o ne o ripoti hoko. Koe tu e pare mia o mono mai ke whakaton mia ai fotunga ripoti ko unga ko la. Si tike ke wila ko la vena e unga ai. Ko me bena I ho ata mai. O buka ke hala o ya ke ne tu no I mai ke mai veve ka tu. Ai ko ya ko sio na be. Ko ne hanga tala mai o ka la ke ne tala mai ke o mai tanga I le po ya ka tu ko ai o mo ya. Osi automatic pe o na roya ki e fare. So fe ko te ke ia ku na wo mo mai mo foi la, na ko tra pa he la ke o mai ka no ka tu ko le po ka ta ko na to re na e foi la. Ka ke ko no nga ho so ha me au ta wa tai na tu lo to mo ta mai ka pa he kai inga le o te whakaukau te grawa loka iau. E ai utu tata tō tānoa me tahe wisi ua ia. Tā koe whainga whakaukau pia he whaalu ki whare hopo.
Ta kau i pia kau. Peo ku whaka, peo ku nofo he anga maheni o whare haupo. Ka pau wai ke uhinga ni. Koe ia, piwen koe konga whokia o ku maari a pita taimi na mo tipeiti ai. Tata te whito ki he whaikonga kona koe ai koe confidentiality, ai koe whakapuri-puri. Koe whai taimi kona whehu ia ai koe whaikonga koe ia, pia lahe ni ihi kona nau whenga malu i, taki e nau tole me ake alu mamao me he. Me he whai issue pe koe ai confidentiality, mea kona koe whakapuri-puri. Pea ni ihi kona nau mahino i le rei ka whai isi, ka kutau sio tu ki ai ka mea mo onia. Taime lahi o mai e koe hange koe mea kona tok o hake koe ni koe he Pacific, koe mea koe ni koe sporti, o ware pe ku tala mai he ongo ia mai ongo tu watu e koe me office pare mia, po fai fe lotoi, pet ka ku confidential e fe lotoi koe ia. Koe ni ku te fai pe he mea koe Pacific, ku fai fe lotoi ka confidential. Kaka whehui mo ni whokia mo hanga o whotu at ka nā tolu. Ka pau o totongi ake pa anga toku hawe kakai mai whonua. Ko ha confidential o mea ka mea kakai. O whemaha kakai ke nau ilo. Ko ha mea ngawe aki ki ai pa anga. Confidential e nau tolu e nau wale. Kia awea, uhinga li rei pe, nega i au i lau ko hae au. Ka kia au, solo, kau ka alu moho o siri ni. O spend ho siri ni, pake eke mai. Does it make sense? Ke ia halau ki te tala mai ka au ke te pake ke ilo e koe. Ka kau ai pe ia. Lea pe te ulawa pure kai ka pau ka siri ni e kukui. Kai se mau e ke uke hawa te tala mai ke hataha e koe siri ni pe ia e kukui. Lolo tonga e ne alu mo e tau siri ni. Hawe ta mai ko ke hata to ke tau ilo pe na ya bebe. Ko hai. I mean, so to me na taki ai toka nga. He na ko foi ulunganga nga mahenia i kabinet i he taimi na ke i fili ai he etui. I kabinet. Ai ko taimi na ma ala ke fa ma popo. Tai foi fehu ua ki foi fehu ya. Ai ni gogo na ai pe ku hinga liri. Kai ki fe mau ki tau mahalao ke pe tene faton ya, pe tene fata halaya. Pe ku hinga liri ke u alwa mo siri ni polo spen. Pake eke mai ko pe na kamene spen na ki potata wa ki. Ai ai ha to. Eko foi fehu i pe. Ha ule ai sea o ngau mai ki rewa ko ni stutone ko mea ko ha fehui me he whare area kua pau ke tari kotoa e ko i rea ko kotoa e kau minista ko pehele ka sea ka pau ko kato i nima te pia tuha mea kato koe ko ni pe pa pe tuha mea kato koe mea koe ka mo kua ege ka koe kato ui mai pe koe mea sai mea ka koe kato mahina o pite foi fihu ia ko ia. Foi fihu i fica tolu, foi fihu ia ko na ai ko to kon pare mia. When fraton de ana pe. Meni ko ke lava pe he kakano kato ulo aki o fra batala kakano kato. Eu ainda o que vai se meni ko ke lava he kato go wai public account. O fra batala e kato go wai confidential. Ako mai ko mi foka taimi. Ako foi fio, aos ko na i que fio, eu ko o sa que talanga ko ya. Ko hai e tu i fo o i kabineti o ku hinga e confidentiality. E ko ya mahengi e taimi da fili ka to ai e tu i. Ai pare dia me ka minista. Ko hai e tu i fo o ko fili e ka kai. Fili e pare area. Pero me dio confidenciality. Coi de avião peo. E aí, lava que existe. Quando que hoko vai confidenciality lo toma com filho e papai. Os time eu pode lá o que tal que aí go.
tutuki whakafo hifo. Ko isi e taha e piveni o ku na mau whanonga ki ai i he mau talanoa na whehu ia. Na ki taimi na mau tuku he ka whafonga ni ho eke. Ai lahi koe wholau. E au peo hono eke atuo e ni iho tangi se whare area. Se au whulahi o wholau. O kua pita ho wholau ka kake ki a wahe mai pehe ake he ni i. O ku kau mai pare mia he lahe wholau. Koe whai konga nia ko mau inga ia e wai ke whehu ia tu. Ai konga kona na mau mention na ke mention koe ki i whare area. Pe o ku mahu inga ngahi wholau ko ia ai pure anga. Ke nau mai o ripoti mai ke whare area. O ka pau nau wholau a ke tuku hau e whonua. Ka pau wai ke nau wholau na te tuku hau e whonua pe aku mahu kau i he confidentiality. Ka pe mahu inga mea ko ia ke nau wholau pa nau mau tala mai. He koe ngahi wholau wana ku mo whare area. Ku whakalata e whanongo atu e kakai. Ki he ripoti mai alo ahai. Ripoti mai alo ahai. Totonu ke pehe. Ai u wholau kuni whahe pure anga. Koe poinia. Koe poinia ke nau tariui i whare area. Ke nau maa ripoti mai mga tonga. Ono mahu inga solo ke continuous improvement. Ke lawa. Ke ako ai whanua, ako ai whare area, ako ai kabineti. Ke mea whoo. He koe essence whoki ai education ni. Koe tau ilo i mea. He aho ni mea neka i tau ilo. Aneafi. Pea koe kaki au solo. Koe u indicator. Ai koe na ku lau koe. O tau lau nga dai mini he kai ke fua i mango. Kai ke fua i diu. Ka kono tai sivi e patse. Ai ke au. Fei koe tai patse ti. Ke feu i ai u. He o mai e panga. Pa mai panga fola oi. He ko nea u mahu ina i ai e solo koe talpe o se fili. Ma wanga push away e kau pou. Te tau te hoha asia. Pe ai whaingai na i tana tori e au. Koe nau whakau au ke tōpe ki loto. Koe i e toi tokanga mai koe ka mato. Kau kehe pe whoki ai anga e nau. So koe tokanga ni ka nau tolu. O whaine patse. Ke uhinga ke ua e text noa ia nau tolu. Ka ua alokiti noa ia patse. Ta e scrutinize. Nā ku ho hala hi pake patse ti te ke huki loto. He foi taingo na hiki ai ake ua miau miliona. Fiu i pena i o wata mai koe hai avenue ai ke moto tāna ki mai ua miau miliona. Lolo tonga goe toki. Ose pende tsunami, ose te COVID i lockdown ni. Mo tala mai rewa mo tolu ia. E lahi ange hua kau ia te mo tatau me whangapuru e tau ni. Lolo tonga e nau tupu ai. Kai pe, ko kuhinga waka e solo wanga mea. Ko ni kai pe ke make sense ha me e bau. Whai ngā tau. Awe nia, o tala mai he kau whawhawhonga nia. Ke, tamai he kau whawhonga, tamai he kau whawhonga nia. Ke ai pe mo ki inu super lion. Ka konya na winga fo ke ko ja ha mau fo tamu to mo to le te kai o ka issue o hunehanga o we na fo ko ko he hanga e fa nga fo ko ko o ja te ke ngungu pe ko me januari ki december ai mo ki inu ki supo e ke ka ko winga fo se o staka fo ko ko wai me ko tai winga I mean lo tonga ko whainga taia ka kai fo lau nau to pei nau to hiki wahenga nau to masi o hongo i au ki te au pe whau ila taimu nei o mai e koko report ka niwa ki amana ki au ai wa nau pe ka pau ko au na aku whai tuku ni e mu o moa ai wa ko niwa he wafu wafa. He osi la e ua ia whetu taki mai mo e wei ki tonga ni fie maari.
Una foco e pure COVID. Na whenau ke to koe ka isiu whakawāhenga ia, isiu whakamindset ia, whakafonua ia, whakapure COVID ia. Whakapau e pure i le rei whanua, e mahe tau ka ata kitua, ka tariui, e kau whaitu tūni. Mon lahi apito koe tu koe tai nimi ku mahino ku o ku tapuni homo session ko ni mo amana ki tapuni whare area kai tok whaka wale wa patau hanga ko lau koe mea tau hoko reo ke patseti ko tu e tai nimi ku amana ki kakai e nimi ka mea maari te na whanongo ai he tai mea area e patseti he ku kamata ke mama mai ka nau tolu e umea lahi o mo tala noa ripoti ko ni koku whahoko ka koe ki whaiwhehu e ua he ni pe te u atu wawe pe kata ki foki ke ta reporti ko eke mai pe e taha ko ni ko e fehui ko mai ko ni e fatafe ko time ko como tala no me como overtime ko time ko na fa overtime ho wa ua la uia ko aho kakato pa pa te tana ka me ho wa ua la uia ko te fui aho kakato moia ka ko ne uhinga ko tau mo e fehui ana ia o ku ko tu ko ta ni mi hele ngahi lele lo ko ni fale area o ku kei fai nga overtime ko ni pe ku lau no molo pe ia i he monga we ko ke te fai hanga ka fu over time ko na lau ko over pe hoa ta ko a ka to ia Io, o fa paulia gana o stu i pe ni se ma he wal fitu o ko ai pe nei hanga tau nei liu e me la hi wa o no ko ka kia e solo talo ku o te ke ma te ke su taki mai ka wa he overtime ke ko wahe ko tuma koi kau sai be he ka pau ko mea ko pe out he pa ma wo te ta tu okay koi ko ve ho no wa ko ve ko ni o mai au pe he ko ka ha lau fika akuma lulu tai o ku nau ulere ko ni o ku nau i he malo enterprise pe ku nau ulere pe na tol ka ke nau i he malo enterprise kai hena ia mo ta malu miliona na ave ko he pure anga ke fralere ke lulu tai ko ha na felave e ko ia e lulu tai he lawa o kai te ke ke malu e public enterprise ko ia o tonga malu na tori tai o na lo tonga mau i la ko anga ko tu public enterprise act ya fai na sector o fame por anga ke ai o liu ke public enterprise foi waki tau o ngofua ke ka minister ko pau pospe foi tau beta que na ura ko nga ko iniciative ospe ra foi tau na fo ego na fo tu ai no ospe ta pa fili le no pot whakakaure wa enterprise ko ia he schedule ko lao pe operate le wa ia anta he pot tau ene tau ke pot pe ka tau kau kata me ko me ke au solo ko fo ope lahi pe me o skloto au ia ke o haki ka ko Tracy whakalere o stati whakalere anga foi saikolo o taimi gone patseti taimi au te toki pe teki kato mai patawai vai ke au me nau ki i ospego koe e fui whamarala koe se a nau ki te ke e au ia e pexi ki o ki o si mari au e koe ne moni ena koe patset koe ni koe ne musio vele kau toke tāmasi e a oe ki patset koe oe mau whakakata kuitua o tāke kau tāma o mea pega mo kamo me mo toka ki foi loke uloka ka kai au maha o tai ba ba holo mo ma ba mo e o te ai
o te ai ko ku nga ke o te kai hala tu a kolo mo te te ko Mahino apito e fai konga e koe ai ka pau ku tui maha ko mau pe ai konga ko fai lao ai ko ka pau ko uhinga ia ko he public enterprise of ava ke preanga tu ke he pe ka pau o si fili he preanga ha poate ke he huna dole ki tu a ka minista ia mo hai ko poate huna dole ki tu a ai pe ki fai poate ko ia ta hai he preanga o malaba pe me ia ko e piveni ke pe he io ko pau ke ai po te kai ke nau kau he ka ne koe ale ale kau kai ke ka tai mino nau ke pe ona moni ka u isiu ka toa o kulahi pe ka kai no hanga o mai nau u isiu mana tu ko ta no e ripoti hanga go ni ai ko hanga ko fa mai no ke mau kau fa fa koe hia mamafa ai tui ngafi. Pena ase whatatai a koe he tu whatare ni tie ai taha koe na ne tanu e a koe ai ne whaitare ni tie. Koe tui ngafi ia. Koe nunu a tui ngafi na e hai he ni mai mai vai o rige e whitu koe. Ke ngai taki. Ko tangi. Mea pango nega ke te aha whatatai a ki he pisi tui ngafi. Me fai fare. Te wate ai nga wai pisi tui ngafi. Ka toa futis ka hin goni ane afi. Pe ami ni he wike goni ua goni. Ka toa discussion ni a koea. Koe te aha ka renti ia. Ko fai he pure anga hamea. Kai te aha resolution ia ke ne mentei te pure anga ke mo whame. Osi ka toa tono e. Osi ko wapa time. Ai ke aurewa. Koe hae ola. Koe awe ripoti. O eliminate o whao he seo. Koe ola ke inafi pe. Ai o na mau fe moi kina pe he pisi tu inafi. Ai ko tau te koe. Toni ke te lahi ange tau te aia ke pui mea koe. Ai tau te aia ke he pisi tu inafi. Piveni koe, taki whoki mai mua ke he ta ripoti koe asika. Ai ko ti mahalo ku he ta toenga ke ta taimi. I he wiko o si na ta tala noa i he hako whi report whaka osko na ta sio ki ai. Ai a ku uio na tangata whi report koe. Ai koe weekendi to tonu ke ta hoko atu rewa i he konga koe na e kai malaba ke whaka hoko. Ai ngāwe tāu whi unga mo whaka poto e pureanga. Ai koe whi konga i a Foi konga urangi foi konga. E konga na tare re foi konga e kabineti. Foi konga ko ni ko konga ne CPG. Foi konga ni pureanga ke ta hoko atu ai. Ai e koe... Oye. Aparte que he kosia o saya ni kono lau. Ko lau mai pe me ahe ko hinga di lei ia ki kakaipa. Mai no fu. Okay. Kau ilau ia tu pe nga fikong ko ni ke ta hu atu pe pa ke toki hu mai pe o fa mala ala he nga fo. Ko mai ko ni he pu. He pu ha ko fa ma po ko ni. Au pinga ko ko ma fa to mi. He ke masi soko si io. Kau la ve te ki me ko ya he ko no. Oi mana tu na wa fe ia pe ai ngau e au takai to ko ma tu he ko pe na wa ko ko e ke para ke pe asi i fe ai ko malao i fe ngau e au takai wa ko mai ko ka ko malao ko ya ma hen pe au foto le ke sea anga fe ke supasiti he anga ma hen ai lao sio le ko i fe vale me no pe go ai wa Kai mo mai mo ke anga i tau whakau mai no mo ui pe ata mai. E ko pe ui fo tala mai ko ni sultone ka ke pe au ki hame a kai voti i whare area. Ko pau ke nā mā tariu i ka kote nā uhanga speni hasiri pau e nā mā wha matala mai i whare area. Ko i mai e da ai e. E ko ho vare, anga pe ho vare pe nia ko tau te ui e tau tau ria.
Yung malu nga may kontrole giya ay konisuda. Ay Goi, kaya yung kamatak yung ngawe akamay fifili eh. goi. Kau ya. Ay kung paano mo. Eh mo ay follow mo dyan pare. Kung nang togi di ba? Ei, Iya. Oye, kage kenau ki mana tu ya pe fu pe go ya. Kage dere mai go tali poti. E foi como agora. Tá fazendo uma pe fu go ya. Tá do ko pati. goi. Bo. Te kau, Ko ika lava ke whakahoko. A ngau e tau fe unga mo whakapoto e kau taha waka polinisia. Ai foi he tingia. goi. Kau, kon kau mau kau lau ia tu ya. Ko ikai malawa ke whakahoko ai ngā tau whiunga mo whakapotopoto e he pureanga. Ko e pureanga tonga, ko ia au kai. Ikai? Ai tau menene ta os tau. Menene pa vele o si. No, okay. Koi au vivo ke ngata anga koi. Eh? Ai ko ne osi pe ai Ai ko pe si hiwa. bes hiva. Ke ma Ai ko e ka hawe ulu i tohi. uri toi ko ikai malawa ke whakahoko ka ngau e tau fe unga mo whakapoto e he kau taha waka Polinisia. Okay. Ko ikai malawa ke whakahoko ha ngā e tau whiunga mo whakapotopoto e kau taha waka Polinisia. Okay. Ai ko ia ku ta hoko atu ai koe ni, eh? Oia. E maria e solo e ko u mea ko hoko mai. O mea ta tau pe kai malawa e kau mau mawhai. Kai e malawa. Ai ko uho ia paraparema. Uho paraparema ko kai e whakapoto. Ai whakahoko kau mau mawhai. Mea kon ke he kontrekta ngala mea ta tau. Mea kon ke lulu tai mea ta tau. O fai tutun ko tope mea ta tau. Okay. Kau ni ko mak wea kon koe kau lau ia tu ya. Ko malawa ke whakahoko ha ngā e tau whiunga mo whakapotopoto e he kau taha waka Polinisia. Na es mahino pe ki mua. Ko e tau mua ia. Ke whakalere e he kau taha waka Polinisia ai waka whetongi o MV Olowaha. Ko e mau inasi i he SCP ko e puri anga toko taha pe. Na ikai pe ke whakahoko o he SPC ia hanga au e tau whiunga mo whakapotopoto tau ataina o whekau aki mo MV Princess Asika. O whai ki mua i hono whakatau, pe hiri ai whakatau, pe ki mua i he ngoto ai waka i he aho nima o ao kosi wawhe mahiwa. O ku whamoni i pe e lot talketi ai sekeritari ai kautaha na e whakotuu ia ki he lakanga ko ia, ko uhi ko e ne ilo ki he lao ki he whewholau aki. O ku ne whamoni i pe ko e taha hono te whito i whatongia mahu inga, ki he kautaha ke wharei ai poate ai SCP, ke malawai ke nau whai hangahi tu uni whapotopoto mo mahu inga, ki he lelei ai kautaha. Na i kaipe ke ne whakaukau i eia mai poate ai SCP, o totonu ke whakahoko hanga au e tau. Whiunga mo whapotopoto, whekau aki mo MV Princess Asika.
Pena ikai ke whai e lo telkati. Ha wharei, koe mea koe ni o whia mao ke whakahoko, koe uhinga koe na ne whakaha, ki he ikai ke ne whai ai wharei koe ni, koe ne pehe, koe pure anga tonga, ko ia o kune whakatau ai waka o ikai koe SCP. Ka neongo ia na e whakamoni i be lo talkati. Ko ia e solo e ki lawe pe ai. Koe. Ika foi give away katoa pe foi mela. Kai ke nau whai hasawea, ko nau tol te nau wharere waka. Koi pe ko kai ke whai ke whakahoko he kau taha waka te nau wharere waka hanga au e whe unga whapotopoto. Ki mua he whakatau, ki mua hono whakafolau ki tahi, ki mua he ngoto e waka. Foi whi hoi ako i ako, ai ko hinga. Ko taimi ko ke uhinga le re ha mea, waire vai mea, waire vai confidentiality, waire vai corruption, ai uhinga ai hanga i kau tama koe. Ko he na mana tui nau kanga whakolawe he ta toka posi. Na e tu uni e waka ia. E whakatau ne kai ke pege na wosa wea i ha waka. Ka nau mata mai ko waka fi umai. Na tala mai he mau mawhai ko. Ko mai te solo ko whahanga i ko whalea ko koe. Ke whakas, ke aha clear ti maa keisi. Ko i whai tu tūni whakapolitikare. Me whai tu tūni whakateknikare. So ko whai tu tūni whakapolitikare nia. Ke mo whakatau mai waka ko. Supasiti katoa ia uwhare i whakateknikare. Ai ko mea ko whahoha ai whare are. Na mau ki pe ki kamata ke kompite no foloti. Ko mata mai hoha. O ngale pe ko kamata fai fika holo pare. Oh be, masi. Unless and until we empower our institution, ki he faina stated for technical. He kai ke maula mato solo wa pe ki o atu e ka politikare o fai tu. Ko me ga na interview e be ya e fala ke remind. Na o vai e pa tonga he ko lo ka kurita ka ma ia pa sia. Ai ke uhinga e loloto me ga me. Tio. Ko ta ko uhinga ia ko hono. Whakanga we o tarake. Ko ne ilo ke lao e ke ne whare i e kautaha whatatau e mai mea o e se mao ai lao e mari. Yo, al mai de vai ko ke ne hanga ia whai mea koea. E koe waka e ko whatau e pureanga. Te uneanga te tala mai. So te tapa ko waka e ko whatau e pureanga. Roto kai de ilo le i pe ko si pingi ko se hau taa ko pureanga. Koe. Se te au. Ko si pingi te le whakalere waka. Eu sou não tau feito arco. Mariela. Ai te uhoko he konga ko hono ua. Oia. Ke ngai poini koe. Koe ka neo ngoia na e whakamoni i be e lo talketi. Ki mua be whakatau e hataha hawaka hange ko MV Princess Asika. Koe mea to tonu ia ke whai hangau e tau, whiunga, mo whakapotopoto ke waka. Nane os ilo i pe koe pure angatonga, ko ia amanaki ke ni whakatau e waka. Koe mau inasi he SCP, koe pure angatonga toko tahape. Koe ngā au e tau, whiunga mo whakapotopoto, o to tonu ke whakahoko. O kukau ai e save a tau a tāina. Whakahoko e hataha aku ne mau pāsi whiunga mo hatau ke ngā au e. Ko whakamahu inga, tau a tāina, mo sivi mo whapapau i anga hitohi whakamatala whikawaki mo e waka. E ikai tau ataina whiunga e potu ngā ue ki whewhanonga aki, ke ne whai a savea o e waka. Ko ikai malama koe ke whakahokoha ngā ue tau, whiunga mo whakapotopoto tau ataina, ki mua pe whakatau o e waka, ko e tokoni lahi ia ki he whakatamaki na e hoko. Na e mahino le rei pe e tai whiunga e mi Princess Asika, ke wholau i tahi. Pea ikai ke malu whiunga, ki mua i hono whakatau.
Pea hoko ai pea o au ke ne ngoto I aho nima a kosi wafe mahi wa. Koe mahu inga ko ia, pa anga fisi no kilu na whakatau ake waka, ko ha invest mahu inga ia ke puri anga tonga. Na ia e ngahi whehui mahu inga au pito na o hake, I he whakataha e poate a SCP, whika waki mo tu unga whalala anga. Mo whiunga ke wholau a MV Olowaha, pea mo tau ke iai hano whetongi. Koe mawanga paanga hu mai SCP na whakawhalala ia, ki he ola le rei hono whakalere o waka pe e taha. Aia na iai a amanaki ke whakahoko whakataimi pe e he MV Princess Asika. Koe tau mua pe ia ko SCP tene whakalere a waka whetongi, na ne ilo ile rei pe koe ngahi hia mamafa ia ki hataha o ko ona ha waka pe hataha o kune whakalere ha waka o ka pau I kai malawa ke ne toka ngai ai malui o ha mo ui I tahi. Na ane tae tokanga ki he whakauhinga o elea o ona ai waka whakatatau ki he lao ki he wholau tahi. O kune ka pui e ia ai lea whakalere o waka o hangeko SCP. Na ia e whatongia o SCP ke ne whakapapau I o ku ikai ke ne tuku atu ha waka ke wholau I tahi o ku ikai whiunga ke wholau. Pea I he lea pea ana ko ha mea whakasesele ia ke whai. So ke au masi solo ko o hinga foki o kai ke nau whai e diligent ko mea ko hinga le ko nga ko confidentiality ko nga ko whai tutu ne mau mawhai ai ko ni wa na ko whinga ke mahino ki ka kai e whanua ko ka kai ko ne nau whai tutu ni tai tokanga ai noa ia ai ni pia ko no nau ke no fo mai e ngai tu unga mawhai e whanua Koi. ke he tau poto ke nau pe tau ware kato ko mindset ta tau ben na uinga malanga ki niwa mindset ta tau ben na uinga I ulo to mamai e no pere ko hapai mindset ta tau pe en na uinga I ule alahi I he minista kele fa'au pe tau to ia he ko nga ko me ai mia he asika he wa mai ke fan nau pe fa nga mindset ia ko ya mai ya so o sta mai be na do na ton pe na o mahino ngofu pe o ta pe o pe vaga ki moto fata na o stutu ni e fata ka ko ha o hinga o ke ta kai o lai ka o fai tu ni ko manu ia ka kai solo ka pau te ke hanga ta pehepe ko tai tokang hata o mate ai ko fabi Koi. o sia pa ke te to mai pe ko to ta ko ya o ha ke to pure mai ho ngau la to ta ko na tai to okay ko ku hinga le Never gonna happen if we mea. Kai I winga le rei ia. eso que Koi. Koi ni wongo mai be. eso telefonía de ta me pe telefonía mate ko me ko to fo ni afio ko report ko asika ko tu ga te gire ko fare moi ko di tu to de pa moi to tu to de ko hiri pe o ya he ki au ka pau so ka pau he ta wako ka pau he ta wako ha me we are bound to repeat the same mistakes
Koi. Kai ko haloto e hata. Whakanatulai. Ka pau kai ke tau wako ke he. Kua pau ke kai hoko pe me pe. Pea o gloro tonga hoko pe. Kai o rewa ko tau wako me li po. Tui ai mo tua. Make sense ko ka. Ko te mahalo o ku sai pehe koe whai konga koe nuku ta lere hi whai. Ko se hi whok toi pe mahalo ki lai pe se taha mo konga. Hoko toi. I hono lau i hi who. Se o ne o stala moko koe whakasesere. Ka Whakasesere. pau tene hanga kuang hawa. Ai mea koe na nau whai. Ai koe ne pe mai. Katoa ai shipping if nau whakasesere. Katoa ai kabineti mo pare mea awa nau whakasesere. Ai koe whakarea kai. Na ia i e patomia o shipping. Koia. Kai koia pe. Kone me osi. Toi vin pe se ta. Ta lere me tawa ngata. He foi whare i koe. Ai koe pehena e totonu ko wirikaki. He koe mea nau wha osia kai na whika o whakakau. Koi. Te tangata pe kongo ya. Ko ngā ke mea koe whahoko o to whatongia. Aki ko te mea ko te public duty. Ko te fiducial duty. Hoko te koe suke koe. Nai ai e. Katak beo ki motu mai ai telefoni koe a piveni. Ga ko kumi ai konga koe ke koe konga hoko atu ai. Au ki mate mai telefoni tangata mahal ko ne interneti beo ki palapalema. Ko whamalo atu ki he tau kau ki tatari pehe ku o toi fo i konga i taha. Pea ki osi ai fo i lipoti. Koe ni. E piveni kuongo atu pe, Iyo. Yeah, okay. Kau hoko atu au ke fo i konga kone na ki tala mai. Ai a koe whakau kau. Koe. Koia. Ai ko na loto pa ke wingi to reiti. Ai foi konga ai foi se desi o lunga. Na ia e whatokia ai shipping ke ne whakapapau i o hui kai ke ne tuku atu hawaka ke wholau i tahi. O hui kai whiunga ke wholau. Ne i he rea pea ana ko ha mea whakasese rea ke whai. Ai ko uhinga ko pehe ko katoa si ko ne koe ne rea pehe. Whakasese re shipping. Kau puate he shipping. Whakasese re mo kabineti. Moi pare ia la na kutoni e whai wanga. Ka ke hoko atu hoi se desi hoko atu pea. Koe. Ai ko se desi hoko. Koe whakaukau a lo tauketi, ka pau ko SCP na ne whakatu ke whakatau mai e waka, o ku iaia ngahi te whito mea mahu inga e whā, tene tokanga ki ai. Uraki, o ku whiunga e waka ke wholau i tahi. O ku whiunga e waka ke ngawe aki i he tahi o tonga. O ku malama ke malu i e waka. E malama ke ngawe aki e waka, i ha tau e ua, ki mua pia fie mau ke toho. He na e fie mau ia, he tau e ua. Ko ngahi mea mahu inga ko ia e whā, na e lawe ke ai a lo talketi, ko ngahi mea mahu inga ko toa ia o kwhelawe i mo SCP, ko SCP ko ia na ni whakotuu ke whakalere ai waka. Pea ni whakotuu ai
Ke toko taha mau inasi kotoa, toko taha mau inasi, toko taha i he SCP, ke ni whakatau ai waka. Na e totonu ke pehe ai whare ia lo tal ke ti ai poate, ka na i kai ke ne whai ia e ia, ai mea ko ia. Na e whakamatala i e lo tal ke ti ai MV Princess Asika, ko e kane popo. Me he whakamatala au kune tau ka vei, na ane toki mau hiri ai ngoto ai waka. Ka pauna e whai hanga aue ki ngahi tefto i mea mahu inga ko eni e wha, na e mei malawa pe o ta ofi e hoko ai whakatamaki ko eni. Na e mo oni pe hono tari e sekeritari e kau taha, pe pehe ke kau me mipa e poate SCP o pehe, o ki kai totonu ke whai e he poate hatu utu uni. Ka e oua ko ne mau ai whakamatala whiunga i a tiki nau tolu, ke nau toki whai hatu utu uni, whakapata poto. Ko hono mo oni na i kai mau he poate a SCP ha whakamatala whiunga ke malawai ke nau whakotu ke pureanga o ene awhio ke whakatau e pureanga MV Princess Asika. Na i kai whok tene mau ha whakamatala whiunga ke makatuunga ai ha ane whakaukau ke whakalere a SCP ai waka. Ko e mo oni na i kai pe ke whakahoko hanga o tau whiunga mo poto. Mai SCP o a upe ke aho na ngoto ai waka i aho nima akosi. Okay, yung ato baby ben. Oye, y tú ahí solo. Koi. Y tú ahí pues eso que mea ko uhinga ko kai. Kai ke ai whakamatala evidence ke whakamatuunga ai. Ma te motu mai ai internet ko a piveni. I whaka osi mai koe ni tau POLOKALAMA. Ki taimi koe ni ko ilo i pete hu mai pehe ku toi peki whi palakala whita. Pero ni kakato ia whi konga koe na ni whi mau ki whai hono whakahoko atu i aho ni. Ka ihi taimi ta tau peo ku o whamalo lahi ki tau ngahi kau taha ko ia sponsor. Ko ngā ko nau tolo ku nau whapaanga ngahi POLOKALAMA ko ia. O kulawa ke o atu i aho ni, tata te whito ki he kautaha koia. Ai South Pacific Loans, Stalik Tubou, pe me South Pacific Loans, noa walu ngeau, walu, hiva walu, i hao fia mau no, o na te hanga ke, ka ke he tokoni atu ki he tau kautaha koini, o kune sponsor e tau ngai POLOKALAMA kotoa pe, o kwhahoko atu pe mehevi pon media. Stalik Tubou, i he noa walu ngeau, walu, hiva walu. Ia, koni ku wongo mai piwe. Motu atu Koia. Sai beng me os. Koia. Koi seu me os. Io, nake ngatai fe. Ana tangata foki he foi konga koni ko koe. Solo. Ana ka hulu ia tu ke o si angepe ko fefe konga. Ia. Koni ku wongo mai be. Wongo mai be piwe. Ke whanau mai. Ia, o ku wongo mai be ia.
Ko whikonga na tangata ai ko mo oni na ikai ki whakahoko hanga o tau, whiunga mo whakapoto ma ai SCP, o au ki he aho na ingoto ai e waka, i aho ni ma a kosi wafe mahiwa. Oia. Te mate mai be ai interneti, telefoni koe whafofonga. Ka te ki foki mai ke tau tu aki ke te whahoka te beha ki whamanata te tau kau sponsor. Kai ki ngatai ka koe whare kai koe ni ai seafood koe ni Ihewen Kitchen o ku geitu umoe lau o matu atonga koe ni whinau pe musiria au kuna whakalere ai whare kai koe ni Ihewen Kitchen koe mea kai tahi a ta pe pe mangahi mea kai ki he kehe te ke lama mao mi ai ka koe seafood ki nau tolu i whika whitaha F Portage Road i o tahuhu pe ko telefoni hake ki ai no a waua taha ua fitu walu ono hiwa o no te nau lava o tokoni atu ke te koe ha whahinga kātoanga ke whia mau ke nau set up ha mea kai tahi ai koe Ihewen's Kitchen koe kautaha mea kai tahi ia whare kai ia kunau whahoko mea kai tahi i loto o tahuhu no sila unau ngā ue me he taha waho ata ki he hongo fulu po uri whainga taimi pia ke whia kai ia pia ki e kāta ke wawhi atu ai o kai ha mea kai tahi ai pe mi he Heaven's Kitchen. Koe tau whare wala, kei tu pe moia moe lau, pe me loto tonga eki. Piveni? O gongo atu? Iyo. Oh. Iyo. Sa e beke taki wha ausi e pe tau ai he le o ko ngā he kona ki mei osi e. Mei osi. Ai ako ki fo i konga pe o ku na tangata ai e fi konga pe na nau lau atu. E na kai ke whahoko hangau e tau whiunga mo whapoto he maa e SCP o au ke aha koe na ingoto ai koe ai Princess Asika. Koia. Koe ki mua pa ke whakausi mai whai pakaras koe na e tolu. Whilawe pe au ke whakaukau he koe koe he ke tau wako ha mea. Ai whakaukau koe ai pehe koe he mea nei to tonu. Ka pau na e whai hangau e ke ngahi te whito i mea mahu inga koe ni e wha nei me lawa pe o ta ofie. Ai e hoko e whatama. Koe. He koe whakaukau fo ke ne solo. Nei huinga nega ye nau whai e mea koe huinga he nei tu ni i mai ia. Koe. Koe huinga nega ye nau whai e fo i mea koe wha. Ai o koe poini, mana tuina e kulawe he ki mua atu. Ai tala mai koe he ngai whakamatala koe whakapaanga me wharepaanga me pureanga. Koe paanga e o mau pia. Koe impoti veo te ke mau. So ke palopare ma koe e kai ke taulawa ako ha mea. Koe e o tala mai o seife waka ia. Seife me waka e o te toko koe tai mau pe pa ka koe e li toine mea koe ko uhinga koe ki ai mea koe whai tutu oni. Lawe foki o koa unga au he piskoa koe taha i ka veinga mamafa he piskoa una upe in court we trust. Everyone else must bring data evidence. He ke pege ke hau pe ko folofola mai. Pe au falala au ga koe.
ko pau ke o mai ai document ke substantiate Koe. pau ke o mai document ke hanga pou ai fotu pe ko whakakau kau ko me ko sio ko winga kapahi ka ki tawa ko ile ka ta fai tu toni ko ni hala ko ni fai he pureanga pe na confidential lo o na fo pe he pe tenta tau me ta tau pe solo kapahi ka ki tawa ko pe whakangata whainga mindset ko e au fo e pe fonua kai pe ke tolonga e langa fonua Koe. kai fa si mai fo I ko nga fa moi pe solo ka Koe. Ko Mr. Chonis, a CEO, mo tare kita pure o SCP, na ne tak halai ai poate, pe mo sekretari o SCP, o whekau aki mo tuunga to tonu o ME Princess Asika, pe mo kakai kehe pe foki. Ko ene tō onga, mo ene ngā we na e mātu aki furiki vanu, na ilo le rei pe e kau me mipa e poate, mo sekretari e kau taha, ko ene ngahi whakamatala ke poate, na ne mātu aki whakatamulu, pea ikai ke iai ha whakamatala whiunga ke makatu unga ai ha tu uni whakapotopoto. Na e tonu ke viritaki atu ai poate mo sekeritari ai kautaha ke whakahoko ha ngā ue tāu whiunga mo whakapotopoto ke ta ofi ai mea ko ia na e hoko. A hono taki halai ki nau tolu. Tokua ko tu uni na e whai e aho wataha o e peleri wafe mahiwa ki he pure anga ke whakatau ai waka. Pea neongo ai ikai whakahoko ai ngā ue tāu, whiunga mo whakapotopoto, na kei totonu pe, ke nau kei viviri ki ai. oi kau foke ngai mea ko ko ni whakaiwi au solo ui ngai ko wanga tā sili atu he ka pau e ke ia hakau me mipa he ngā te pire te nau toi whinga ke tā puni ki mautoro no sivi o ngā hi patiseti mo ngā langa ngā ua ni whai pureanga koe o toni ki whahamea nau toro he koe anga maheni en koe sioki awa ke whai tūtun ke ngai mea wha teknika re whakakau pe nau tolu ia koe ne wholofola mai pe pare mea ko mea peutala mai pare mea ko mea ai ko solo ve mea wha teknika re kai ke koe mea peu wha mahi solo koe tau takai hake sio katoa hake koe fukau poate mai fukau kapineti koe ia pare mea koe nau tolu benu toesi whahau whai tūtuni mai he waka ai ni koe neo tau ngai ekonomika mai tau langa whono o kui kai ke utui o ku whakapoto ke hanga kehe a wharearea hanga kehe a ene awhio ke hanga kehe a kakai me isi wani he i kai te tau toi ka koe tae ofa lahi ene a tau tolu he koe tau fo uwaka ene ke whakaheka kai tau whanau he kaha koe uhinga iau ko vili taki ai ko hinga iau ko ege sol tau hoi oe Mone apito piveni ta ko kore mo ke watu mo ki fehu eta ko ni oku ne to ko ni me baba oku ne lotonga yai kene kore mai ke watu mo ni ki fehu ko tu te la po ki tariva be mai ki ai ko ni fehu o pe he ki eke to nge ka koe ko fe ngata anga ai pure anga me ngahi matatahi mo ngahi apitu ko hau kolo mo ngai api tuku hau ai kakai. Ai ko ki fehu ia ko mai mina ati me mama. Une lo tonga ia ko ne kore mai ke ki eke to ngai ko feng ai me aku ngata ai pure anga. I ngai api tuku hau ai kakai. Me ngai matatahi. Me matatahi. Iyo. Ko hangi ko mau ko fute ni manoa me ngata anga hu atai. Kau tok whakapapau I solo toki ka koia o hangi ka tia koe fute ni manoa me ngata anga hu atai koe konga e pure anga o inga koe no ai koe konga koe pure anga ki tau atai na o ka kai ki ai e nga pau e alu pe apitu hau o nga au ki tahi ka ki te lava ke nga au ke hua ka ki lava tahara roto api hata koe mea koe na inga malo ai no ai koe koe ilo ko hangi pe te hangi ko mau te pupe ko pe ko fute ni manoa pe ko mita ni manoa ka ko ni manoa mau ko mau pe ko ni manoa ko
measurement unity ka ke fufa pa o ga ja ki make sense yang ai fute ni manoa me ngata anga hu ai tahi ko nga e pure anga pa to kamata e wa tu hau ai ko mana tu bia ko la mari fa ko ya ke nga ke ai pe ha ke ata tanga ta ko to pe ne ha tai minu fa sone po ke lo pe wa fe ai fa sone te ke wa ke e stati anga fo tu to tra ka ko ma o go mea na fa ta ko nga ke wa he ka pa ya o mai ai ap tu hau ke wa tai ya le ka ga ai tai ana ko los ma fe tu ka fe tu ia ko tu mahalo mahino abito pe ai konga ko ia he sai pe ko ni ta ki fononga pe he lipoti e ko pe ni huna pe o mai pe u fe hu ki asika o nga ta toki mono pe fe hu ta nga Polokalama ko ni ka hoko mai he ta ki tala no pe ai ka malo abito piven ai mai fa nga mari pe mo Polokalama a honi ka ta toki wa kai hu ka hau oye sol o malo bit ka famonuia de ai inga ita mai he sapata mai o ni o voi lo ko tonga be ho ke ka fu ke ni fa nga me ai solo ko sio ki mo au ki ai o to tonu ke tau alain ki mamani Goi. nga moi no foi tu hala pe ta foi o sapata mai ka ne o ya ka famonuia tu Goi. lava te fu ke la ko ai la ko me fai ko no fa mata pe fu ere te pa ko fa tol Ia o va piven ka ta toki si o Polokalama we ka hau io fa malo atu ka inga he lava ko ia e tau Polokalama ko he ahoni fa malo la he tu ka motol o como muy mai he Polokalama FATUFONUA fo o menga isi ko tala noa I pa mai fonga ko tonga ta fitu mana tu I hange be ko fa o atu ko Polokalama ko ia pa mai fainga mari o mai ai wakai pa mai whaka mama tata fitu ke whaka mama o ko mai e whaka fonga lava ke o atu e la be ke pa me tu ki ai o ke tu ki ai pe ko tu ki ai pe ko me tu ki ai ta ko ka ko hinga ku tuku mai begi loto toki to o be ai me aunga ke te koe o fononga moia ene pe he ku ko ke fra oste to ke tau Polokalama he ahon e tau nga hi whanongonongo tato I fito ke tau ka sponsor ke tua ke tupe ke te modol ok ata pe tau nga hi Polokalama ke mo kau mai I hono sponsor ko tau nga hi Polokalama lava ke lere hoko atu nga hi Polokalama o kumalawa pe ke ngau aki e mau live stream e mau faita te lava pe o atu ke hau whahinga kātoanga pa ku whamalo la he te ka te mo tolu kumo o sfa ngau aki ai live stream ma o latu faita I ha mari pe ko ha birthday pe ko ha graduation ko reunion pe au ke putu de maulawa o whakahoko a ngai whaita ko ni lava ke live ke sio mai ki ai ngai family ko toa pe o ku lava ke na mamata mai ke ngai Polokalama ko ia. Ko ngai tokoni ko te ke whai ko ia o ku aunga lahi ia ke tau ngai Polokalama ko whai ne o ku mau oratu o whahoko ngā we a hona whaita I ka ko tokoni ko ia o ku whamalo lahi doi ke te mo dolu I hene ke hoko ko ia ngai tokoni pe he. I ka ke ngā tai ko telefoni ko te ke whetu taki me ai I he tau live stream ko telefoni ko noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu te lawa fitu taki me ai o ka pau o ku ke fia mao ke mau whahoko atu ha live stream ko tau whare wala ko ia I tonga e ki o ku ke tu o moe lau te ke lawa o mamata atu o whanonga atu ki ai o ke whiri mo. Tori mo whiri ai havala ai ke toko ni ke tau ngahi ngā we. I he page fashion store I loto nuku alofu na u telefonia na wafitu tolu ni mao no. Peko balu ono, nima tolu ono. Wafitu tolu ni mao no. Te ke lava o fetu daki ke. Na o tonu ki ai. O ke mamata I he nau ngahi wala ko ia ko na o atu o teu. Atu ke lava ke whatango mi ai. Nea ngoku o sete ngahi sapate ko ia ngai whakamea alo ngai whanau ka aku kei toa lahi pe ngai wala ai ko o steu atu he page fashion store ato fito ko ngai heke sena ke he lotu vai mo suspenda te ke mau ko toa pe ia pe mi ai vai mo ngahi
mea te ke ho ki whawhine, whai aki e ho tāwariwari ke ngahi kātoanga po e lotu. Wha pita ngahi mea tāwariwari ko ni ke lawa hape whainga safety ke whia mau lau pio tā ia ke ngahi mea kona o ke tok whanonga ki moe ke lotu. Ko e ngahi wala ina ke kai whiwhine, mau kotoa pe me ai, i he page fashion store, pe heke ngahi su, ko e teunga kai tangata, au gai moe ngahi whalani ko e na, block up, te ka lama mau kotoa pe me ai. Ko e whai ki telefoni, ua fitu tolu ni mao no, lava tuki ai, o whata hoki wala ai ke tokon ki tau ngahi polokalama ko ia, o tau whahoko atu pe me heni. Manatu yang e tau kautaha ko ia, tau main sponsor ko e tau ngahi kautaha, South Pacific Loans, no balungeau, walu, hiwa walu, tala noa ke stalik tupo, pe hataha nau kau ngawe, i hao whahinga whia maupaanga, o nā ke toi tatari ka ke awhi atu ai, o tala noa ki ai te nau lava le rei pe o tokoni atu ke tiko. Ka pau ke whia lea pe ka stareki. Ke ilo i ko stareki ua tonga ngau e whawhaifikau, tu whaki e kosperi he ngai tapa kotoa pia mamani. Tatau pepe o kui te ke tātu ko o kai ke Nuslani kui Tonga, pe kui Asteria, pe kui Amerika, pe kui wheitu i mamani o ku whahoko e ne ngau e. Tēnā ula pēnā tō whahoko ki ai. Tā pe koe noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Yang kau ngau e transfer ko ke lea ki ai, whakakata stare ki ho fie mao, meha wheitu pe i mamani o kune lotonga i ai. Ka kehe ko ngahi tuwa kia kulawa ke o atu mehe tau POLOKALAMA i ahoni, manatu e tau i Heaven Kitchen, te ke lava pe o whetu taki kia i ho ngahi fie mau kotoa pe, tātou te whito ki ho o fie mau i he mea kai tahi. Koe taha tau ngahi main sponsor i tau POLOKALAMA, koe whawhango saione, ai a o ku whahauko atu e nau POLOKALAMA ko ia, i he taimi hoko ai taha anu usilani. Toi hoa ua, a te lava whai whakatala noa ki a whaifikau sales waka, i he hoko ai taha, te malama o toki o atu ai POLOKALAMA ka taha i e tau kau main sponsor i tau ngahi POLOKALAMA ko toa be o ku whahauko atu meheni. Whakataonga be o ku mau e ki modolo, o ku mo whanongoa POLOKALAMA ni ka pa o ku ke kau he sāpate tamai, ku whamonu i atu ai sāpate tamai ke te koe, pe mo family ki a pina. Malo apito mo mea mai ka tau toki whitaulaki i he hoko ko ia e taha.